ge motho bolela lena prefer gore le bolele ka WhatsApp call. No, ka WhatsApp nna ke re ke mfounela ke mmotsa ka WhatsApp ke re no ke WhatsApp ke nyaka evidence ya gore o feel o mo rometse tšhelete, let's say for example maabane, then le khono wa re no man ke gopela mpushetse tšhelete ya ka back a ke re yona ngwe setse o mongwaletse ka mgo e gona go nthusha le nna gore no man ke kwe gore o fetotse a reng no go mfetola o ile a re no ke tlo itlisha tšhelete mafella ntwenye le ke tla e se go mafella be le neng ga botse dilo tse diragetse e diragetse ka di 2025 sale ka go dile re tlongo yo ka May because no ke June ka April perfect okay April a re tlo fa ona ni ka May mafelo nga May mafella re tshwara May ka mogela se mo sa like o itse re le tshwara May o ile wa kwisha date ke ile ka kwisha date o ile a re ka dikai a bole o rile a re no la bone tlo tsena e be la bone ke rometse ka di 25 okay la bone la be ka mafella kgwedi ke metsi tšhelete a itseng ya ba nna ke tša matsapo e bile ke mfounela okay my Mr. Bengfunana bengfisa ukuthi man akhonakala ukuthi because ubaba lo ngendlela athi ungakhona kubonakala engathi azange kube nekuthembana khona bengibawe from your side because at the end of the day kubonakala kwenzeka amaphutha both side ngifuna ukuthatha ihlangothi I want to be honest ihlangothi lika baba lenzile ukuthenga into angakayibona that is it's a mistake number 1 and with 2 obviously uyathengisa mawuthengisa ko let's say if ithethe iveke obvious now ucabanga ukuthi yonke into right ukuthi senivumelene nicedile so njengoba athi ubaba ukuthi no man bonakele ukuthi lento bengicabanga ukuthi ngiyo nama minor la bengicabanga ukuthi ngi-access ngiyo so now nakathi ngitsho ngibambe ilori le bengifuna ukuthi siye lapho okay ubaba nasi ilori le angicabanga ukuthi le mali engikhiphila ngibona ukuthi ngawetha this lori so uthi kimi ilori le say for example ngiyayibamba at least kube nemali ephuma ukuthi ngilungise ilori le ngenze yonke izinto let's say uthi no because it was 49,000 for example so mangithatha ilori ungathi ukuthi okay fine now uqala ku estimatic now i-estimate ako lendo le ingafuna malini ukuthi ibe yile koloyi bekayifuna ngaphandle kwaleya ama minor khe wamtshela ngawo you understand because manje uthi ngibone izinto bengingakacabanga ukuthi ngizo so uthi 49,000 is too much for this car angifuna kuba ne solution ukuthi okay fine ubamba ilori le then yena ufuna ukuyilungisa wena uthi ungapleasure malini phezulu kwekoloyi le ngoba let's say mhlambe uyayithatha how much can you add ukuthi akhona ukulungisa ikoloyi le ibe ngendlela ifuna ngakhona nawe uqalile ke ngibuze wena approximately musi into engayenza lapho mina ngamfunela ngokuthenga ihloko okay ikwazi ngize mhlambe nabo mechanic abazoyimount okay ingaba indaba zani lokho sikhuluma ngisho manje nje ngibuzile kazi yena let's say ngoba nje ikinga yakhe ukuthi akasathembi ngoba idate le omnikeze yona ubona ngathi uyokuloka busy abuya kanengi isikhathi demo ukuchubeka kuba nama plan kuba nabantu abakufakela umoya kuba nabantu abathoma ukuthi ungazukuzwa ngubaba lo you understand because there is always indledlana ezithize zabantu we can talk now bese kusasa uvuke kube nomunye akutshela ukuthi hayi uthusa into ezazenza next wena ungemlisi ubaba lo you understand so I'm trying to say to you let's say yena ufuna ukuzithengela ihloko ngifuna ukuthi siye lapho because ukuthi wena uyomthengela ihloko ukubabudisa yena ukuya ngaye bekafisa ukuthi thana ilori le ngoba ikhona ngiyacabanga ukuthi angatsho ayibambile wena umenzele but ngiyakuzwa na uthi ngiyakasesiwe next door noma singanabufakazi balokho but ke ngifuna ukuthi wena sizwane njengoba sila ukuthi no mina nginga add imali engaka ihloko malini yena naye akhamba uzifunela ihloko athatha ilori le ngendlela engakhona azi ukuthi angadliwa nami angayokuspend imali le bengicabanga ukuthi ngizoyispend angitsho beyangazi ngizama ukukukhombisa ukuthi why I'm saying this because angeke ngithi baba asijike ngoba naye ukhipha imali angazi ukuthi ukhipha phezukwayo let's talk about this ukuthi wena nangabe mhlambi ilori uthenga ihloko yena uthi uzazithengela ihloko or uza kwenza ichinge elinye wena estimate ukuthi ungafaka malini phezulu imali eyayisayikhiphile mina ngafaka 10,000 and then ilori ngiyazi ukuthi izoba right phezulu ngamanye amagama uyithengisa nge39 ikulu lengendlela engakhona nangathi ngikuzwa kuhle uthi nge10,000 angayiceda ilori lena uqaleleyo ngayiceda wena ungayiceda after isikhathi singane nge10,000 okay mhlambe case ithi nje siyayithatha ungasiphi 10,000 sizame nangabe mhlambe kubhalile siyabuya sizokufuna enye ngakhona ukusihelebha no akithi
lapho kose mhlawumbe nithi niyabuya nibuye ngezinye inkinga phela iza kubuya every day ikari phela once wayithatha emntwini ifuna ukuthi vele ukwazi ukuthi nje bekuhamba idosa or bekuhamba ngayo ikhamba so sazwana ukuthi kose ayiloka uzoyidosa na or uzoloka bathi banevini bazoyidosa belekwana gore berekwane gore no ge ka se fihle mo go tshwana ge ka mogwa tlhalosa re no e tswa petala e tlamo ge ka se fihle maybe ya sta ka bo brongoro so re se ne problem ya gore no re khone ithuša gore no re go ka vene e fihle ka mang mantšu ke mšeditše gore o e go watsa ke le ka gore minister ke le ka gore go diwa ge re thoma re ba le tumelelano le minister re tshepiša go tshwana le go dio tša re ka di-15 rena re tšea koloi eke for example akere re ya go lokiša hlogo e akere go tshwana le go diwa tše wena go tlo estimate gore o lebeletše 10,000 e tlo kgona go covera a o bone ke bone ko gore ene re ke no ba straight mo go wena a ke sa inyaka ke be open ke se ka tlo ke sa re a ke sa inyaka now re boela back to this level ya ka lwena ka ge o re ga o sa inyaka o re go wena yena ka kgona go patela o thi 20,000 ka di-15 a nka se emele ka di-15 ma o ntshepišitše maloba re sa thata alasingaba ngekayijamele nge-15 ngisho mina ngingazama ukuthi mhlawumbe ngama-Friday ngimuthi 5 ngoba ngithi problem akitšele I know tla ifeletšele 49,000 ka moka ifeletše so go so mo akitšele ke moditše di sa tloga fase ke mokwela botlhoko ka mokgwa wa bane ka gona ke be ke sa lwe le yena go bolela ke a kgona go understand gore no re ka re no okay mphe 25,000 kgwedi a ke ne problem ye itlang o tla bona gore no mpatela bjang onkišiše a ke be ke se ne problem le yena bjale ge ke go tshepiša ke fa example ke go tshepiša le kgolo go sa se go sa phethagale nna ke tša matsapa go go founela ke nyaka o nkwešiše mistane ke nyaka o kwešiše le site la rena on our site ka mokgwa re berekang ka gona kere ge re fitlha nako e ntšhi go motho ne unless ge re fitlha re kry-a motho go ba reng ke mangangeti ke mo e leng gore le rena re tšea a rena magadi jwanong ge re fitlha go motho a te kemišetša gore yena o nyaka go patela ga rena tokelo ya go dirang ya go mo gatelela okay fine be re tseba gore ge e le gore it comes to push because go ya ka mokgwa ke kweleng ka gone be ke bona o kare ke motho wa go radileng but now e ntšha empušetša back to this point ya gore it's impossible gore wena ka wena o ka phatlhisa ntho o sa e boneng o understand e le gore yena o re koloi e ba e rekiša ke go kwele bala ba re e lufanteng etle ya o mbaletse le ufante a re no e stakile le ufante yes and ke go kwele gore e la a itseng a re go rekišetša yona o itša re keng taina and then ye keng ke isuzu okay mister yebo ngantshela ba ngibambela kancane okay Mr. Kufanele ngisongiselani lapho kufanele yeah okay batsho bekazwene na ukuthi ukuthenga idayina ke yona ele dayina le nna beksabe kae bona basho bokuthengisa idayina so nakafika uthola isuzu of which that was not part of the agreement yokuthi yena ukuthenga isuzu how sure ngibona ngathi ayiphikisa ke be ke re a o bone bile ke ile ka re no le ge ke mo story le ka Toyota ke tseba gore ke tla bathi bafuna Toyota sengithengisile o ithengise before approvela yona yeah bezo munye ukuthi mhlambe kune lori ethengiswa khade ngayithengisa iminyaka eyadlulayo yebo so nabeza ngabatshela ngale bengamshudela namafoto wamshudelwa mthumela do you have to una ubufakazi lapho yeah ngicela ukubona o rometse difoto tša o rometse ka mopele fela ka morago ga romela ka morago a nromela okay yabona nje last bangitshela ukuthi utholile wayibona ke kreile nna nasingamthumela yeba wamthumela isite le one ukuze ngimthumela isite ayifani ayifani awuthi ayifani ngithatha amaphicture ngisho ayifani nesithumele ngayo ke ngibona ngicela uyibona okay ngishutila ngisho le ayithumele ngasemaphicture ngithatha ayifani okay uyibona ngokuthandile